31 décembre hewti tawi ɓe waɗali ko ɓe fodi kon yesso aduna on fo yesso cour suprême on fo yesso jama lagine on si ɓe waɗal lagen ɓay CNRD ali ka laamu ɓe joƴƴinno Modiobere e kippude fi landitagol yimɓeɓe ɓe tamƴini no ñamani leydi ndi jawle hiɓe innaɓe CRIEF onon ɓen no addanno ɓatakuru ko yowdiri e fiyer Guinée ha joni on notaki ɓe hiɗon tamƴini ɓen justice on wata on waɗanoyde ella fika wongol candidat fika sikko e hoore gonga siɓiɓe daroɓe compital hiɗon salminaɗi ɗon juura nokkala ka wonirɗon kafaɓe ɗengal hande no sutorɗon ɗon hiɗe wondi e président Modiobere wiyetende IFDG ɗum ko Elage Cellou Dalein Diallo Elage on jarama Elage ko sadi mon ko tooli ka compital on jarama ko senagol ɗo fiyen ɓeydu humpodirde humpita jama o minen ka UFDG kono min yiri muraɗi fewdiri ɗum kon ɗum min eɓɓi haray meɗen weltani on ok Elage landal amen aranal no yowodiri o fi Karissa waɗɗo 0 kore ñande 1 décembre hitande 2024 no andi ɗon noon haray Karissa molnaɗo wanno toon fureji buy heeɓi laamu ngun no inni ko yata fureji 56 e Modiobere goo no toon doganayɗe fi jama on e hiware yimɓe ɓen no inni ko yata fureji temedere e nogay e joyi amma noon woɓɓe goo yaltuɓen e leydi ndin 0 kore ton ɓen no yeehi ha yimɓe temeɗɗe tata woni ko feƴƴini e ka nder stade ton ni kon ɗon yiyande mon e fi o Karissa joni haray ko d'abord ko yurmingol toro mayraɓe ɓen yoɓe yawrlo fatiɓe ɓen toroɗen Allah watta ɗum fillito ka leydi men par ce que ɗum ɗo ko nandi koko wanno kadi stade 28 septembre 2009 yimɓe buy yaltuno fi hollugol wondema ɓe jaɓa ko eɓɓa ko buy wara buy doola buy barmina buy yitaka fimu ɗum ɗo ko ɗum ɗon andintin aray mayra ɓen no tora yarlagol noon ko yarlanagol fatiɓɓe immo daro fiyo gonga on yaltu awa so tawi e ñawde ko waɗi kon o liyayen haalu ko jeelo ma feƴƴini ma barmina koyen daaro koye hoore honɗum e wara si tawi banu adama no huwude muradu ko landete ko sindu dagi hindu dagi telemma ka séria leydi ndin sindu dagi telemma ka diina joni noon ɗo ko ɓe immanino ko hollugol wondema leydi ndi wawata gasude sina Mamadi Doumbouya lutta ka laamu ko ɓe immini waɗugol ɗi manifestation ji fof ko fi innugol ko be kanko sina kanko leydi ndi gasata ɗum ɗon wona ko dagi ka saria par ce que no tonga yaltugol waɗa manifestation ko kamɓe tongi ɗum ɗo wona saria on de kono kala innuɗo ɗum waɗa e manifestation ɓe wara mo paykoye 60 e ko fayi warama fi hiɓe innuno ɓay ɗum ɗon no tawa e saria mawɗo on ko innete charte de la transition ɗum ɗon no newna ɓe inni ɓe waɗa ko kamɓe CNRD on wari paykoye ko joni noon kamɓe fi maɓɓe on ɓe tawi ɓe newnayi fiyo yimɓe ɓen fof yaltu holla fof no ɓawa Doumbouya fi yo joguito laamu ngun hara fof no andi ko pinka o hutori fi ƴettugol laamu ngun ko ɗum ɗon ɗen doole ɗon kadi o faala hutorde fi luttugol ka laamu donc muradu nanganondu ndun ko muradu harmundu ka saria leydi ndin charte de la transition ko harmundu kadi si tawi on tigui fodi waɗata wata on tigui waɗu so on tigui fodi waɗay yo waɗu o huɗinoke ma wondema kanko o faalaka laamu ko o geray jama on suuɓo ardotoɓe ɓum koye ɓaawa ɗum ɗon o wonata kanko o ɓe o wondi ɓen ka gouvernement ma ka CNRD ma ka CNT ɓe tawata ko ɗum ɗon noon ɓe firti firtugol ko halda on tigui wonda huuɗo inna waɗay ma waɗata firta ɗum ɗon jaɓaka ka saria ko yaasi fewndi ɗon jaɓaka kadi ka fina tawaji men donc koye muradu hon ɗum nangandu ɗum hare no harmi ko wona kadi no harmi ka Allah par ce que si a huuɗike a waɗata wata waɗu no harmi kadi par ce que constitution o charte de transition
inni tongino ɗum ɗon na charte on dey tongi kono kamɓe ɓe ƴettino kaydi ɓe inni no tonga kala innu no waɗay ko wareteɗo kamɓe noon heɓe wadde ko ɓe tongi kon ɗum ɗon wona ko wondi e soobe. donc surtout no yowodiri e fi tournoi football fi ko ballon fijete so daari no Guinée fewnori hannde ni téléma ballon haray enen e cuuɗi dowuji ɗin newniɗen fi ballon wano CAF ni o FIFA hay terrain ji men ɗin lagine ɓe inni ɗi yona ko ballon fije ɗi alda e norme saria maɓɓe on jaɓa joué ballon e mum haray onon kon ɗon yiyande mum e fi ɗum ɗon kadi sa noddita jama o tawi no tonga nodditugol ɓe ko ɓeyna manifestation dans les rues et sur les places publiques. Un stade c'est la place publique. Sa noddita yimɓe ɓen yoɓe mooɓo ko a laamu a guera e ƴetta disposition sécurité fi wata goɗɗo barmu wona fi yo goɗɗo maayo. Stade ji ɗin ɗum ɗon no anda stade Guinée ɗin ɓe jogaki norme ji ɗin hara e norme technique ji go e norme fi sécurité kono ɓe ƴettal disposition fus si guere hum memminike fi wata wonu masibo e heddiɓe. Donc kamɓe ko ɓe ha faala ko hollude aduna on wondema lagine fof no ɓaawa dumbuya fi yo jogito laamu ngun wata o accuto abada. Donc ɗum ɗon ɓe ƴettal disposition donc ko kamɓe ɓe jogui responsabilité moɓugol yimɓe ɓen si yimɓe 150 maayi pellet ko ɓayru disposition fi sécurité fus waɗaka e ko daga ko dagui kadi téléma ka charte de la transition wona ka dagui kadi téléma responsabilité e joguiɓe leydi ndin fi waɗugol mottodiral hara sécurité on ƴettaka. ok Elhadji ɗon wi aren fi onon ɗe moƴƴoɓe doganayɗe laamu parti politique ji ɗin wonɓe ɓen fewno ɗo ka laamu CNR2 hiɓe inni wondema no parti politique ji buy timmina sariyaji ko yowodiri e fi laatagol parti politique ha ɓe ittiti goɗɗi onon FDG kon ɗum woni yiyande mon e ɗum ɗon ko wanni e maɓɓe on tawa darata ka charte de la transition ɓay ko ɗum ɗo wona gollire ɗo kamɓe moƴƴini ɓe tawnali goto kono men ƴettuno acte par ce que ko windi ton kon fof ko haani goɗɗo o parti ji ɗimma société civile contestali charte de la transition par ce que ko haani kon fof no foda ton joni noon ɓeni liberté d'association liberté de manifestation liberté de la presse ɗum ɗon fof ɓenni ɓe danda e ɗin liberté ji ɗum fof joni noon ɓe firti kala ko woni ton fewdo ɗo ala ka hutorede ɓe faala kala yedduɗo ɓe waɗino déjà ɓe ƴettino e saria ɓe inni FNDC ɓen ɗon ɗen dissolution ɗanike ɓe ɗannini ɗum ɗo woni interdit ɓe faala kadi ɗoytude parti ji ɗin ɗum ɗon noon c'est en violation de la liberté d'association si tawi ɓe tawi association ngo parti politiquement no woodi ko manque ɓe noddama ɓe na waɗu ɗum ɗo waɗu ɗum ɗo wona supprimogol carte ji kono ɓayri kala yedduɗo ɓe faala taƴude hoore nden siko association siko goɗɗo ko ɗum woni ɗum ɗon ɓe woni gollirde wona saria ko windi kon ka charte de la transition ɓe faala ɗuytude parti ji ɗin surtout parti ji dartiɗi fenade nden par ce que buyino innude koye fenade ɓe woni ɓe janfoto woni ɓe huɗike ɓe waɗata hiɓe wadde ɓe huɗike ɓe watta hiɓe wadde ko ɓe faala e nder leydi ndin kamɓe sari on ko yimɓe heddiɓe moƴƴinana wona fi kamɓe ɓe keedoto ko ɓe faala ɗum ɗon noon kala da innuɗo dartoto ɓe ɗum ɗon ɓenni ɓe adoto Allah e wonki makko ki. ok joni fi muttingol ɗin parti ji haray onon FDG on ɗen ƴakingol konngol ɗon saabu haray parti FDG on no timmini sariyaji landaɗi fof fi won parti i toñe no buy koɓe inni kon hiɓe reproche IFDG ɓenni men ala compte bancaire ha hammen heɓali élu ɗum ɗon fof ɓe waɗi gantuji ɗum ɗon o kamɓe parti on ko sous observation kono ko mone UFDG ɓe woni fof no andi joni minen meɗen hebli meɗen andi meɗen wondi e gonga meɗen jogui meɗen ko halda kon fof ko yamira kon fof ka charte de parti meɗen ɓawmo parti on bonna kono noon ɓayde meɗen andi kala mo wonali ɓawo maɓɓe ɗoftiɓe
ɓe geray no mi inniri noon siko association siko goɗɗo ɓe aɗato Allah e wonki on kitin e wonki on tiginkin joni meɗen heɗodiri minen mi windi lettre min inni ɓe on toñiɗo meɗen jogui ɗum arnoɓe ɓen dartugol min fottuni e maɓɓe fof min yaltini kaydiji ɗi relevé bancaire compte bancaire ji ɗi banque ji ɗinno ɗon ko kamɓe woni gouvernement ɓe wawi vérifiude so ɓe inni FDG ala banque ala compte bancaire fof no andi ko fenade so ɓe inni FDG heɓali ha han élu hara mi anda ko ɓe faala joni meɗen miiji kon ɓe faala kono mi windaniɓe min inni hino ɗo ko innu ɗon kon ka rapport d' évaluation ɗum ɗo fof minen hari min fotti e ɓe min ɗon yo arka amen daara kaydiji ɗin fof darama tawama no woodi joni ko ala toon ko min waɗi kadi copie men natti joni meɗen heɗodiri. Ok, Elhadj septembre 2021 septembre 2024 woni duuɓi tati e lebbi seeɗaji ittandema CNRD jilingol laamu e yiyandemo est ce que no woodi ko ɓe wawi waɗande leydi ko nafata leydi si tawi no woodi siɗa ñawde goɗɗo gouvernement ko yandaro ko honɗum o foduno o waɗay ko honɗum o waɗi saria transition ɓe moƴƴini charte kanko Mamadou Doumbia o ari o huɗike yeeso la cour suprême yeeso aduna on fof o wenni o charte ɗo o daroto ha o ñiiɓa ko ɓeynata e France il a juré de respecter et de faire respecter la charte ka nder charte ton ko ɓeynata liberté publique liberté d'association liberté de manifestation liberté de presse liberté d'entreprise fof no ton ɓeyni citoyen guinéen no wawi huwude kala ko newna ton kon est ce que ɗum ɗon woni gonga est ce que ko huuɗi kon est ce que charte de transition on no hutorede hande e nder koɓe woni gollude ko ɗum ɗo wona gonga bila maɓɓe on koko ɓe fodi kon darirte o innuno wondema ɓe waɗay justice on boussole la boussole de l'action publique joni so daari hande la justice ko ɓeynata ko instrumentalise hiɓe hutorde justice on fii tampingol soñjugol yimɓe ɓe yiɗa ɓen association ji ɗi wona ɓaawo maɓɓe ɗin ko ɗum ɓe waɗi dissolution FNDC ɓe waɗi dissolution parti ji goo ɓe faala kadi wadde dissolution parti ji boyi ɓe waɗi ɓen ɗon sous observation mo yalti inni manifestay ko newna ka charte ɓe waray mo pay koye 50 warama ɓen ɗon ha han enquête waɗali ha han goɗɗo ñawaka fi no wari itti wonki. Or le premier droit de l'homme c'est le droit à la vie, c'est après que vient le droit à la justice. Si tawi a wuura si goɗɗo itti wonki goɗɗo ko yon tigui ɗaɓɓite ha yiyenaɓe ka saria joni noon so tawi ko laamu ngu woni warude imminde yimɓe ɓen yo waru bien sûr haray wona surprise ɓe innata yo warɓe ɓen ɗaɓɓite ɓayde haray kamɓe nuli kamɓe niwni donc téléma ɗon kadi haray no si ɓe ñawirama charte mo ɓe moƴƴini on ɓenni jama guine hino ɗo charte de transition hino ɗo ko men toŋi kon hino ɗo ko men newni kon ɗum ɗolle men daroto ha hutore en tawi ko kamɓe tigui woni bonnude sariyaji waɗaɗi toon ɗin haray en wawata innude ko lamɓe fewuɓe en wawata ñawirde ɓe inna ɓe waɗani leydi ndin ko boni leydi ndin ko guine faala yimɓe ɓen c'est la liberté publique les droits humains l'égalité des droits et des chances fof fota ka sariya e ko hawta kon fof daɗa danda tedda fannama on tigui bonna kono kamɓe ko hutorgol justice on hande fi kala yedduɗo ɓe ɓe aɗo wonki ɓe aɗo Allah e wonki makko ma nane on tigui muti yitaka hankadi. Ok, Elhadj e nder hollugol on ɗo wonde manna hiɓe waɗani hoore maɓɓe sariyaji e nder ɗin sariyaji ɗi ɓe waɗanno hoore maɓɓe hiɓe holluno wonde manna 31 décembre ɗo 2024 ɓe jonnitay laamu ngu si ɓe ronki hunnude on aadi haray ko honɗum UFDG mari ɓaawo ko wawata hollirde metto ɓernde fiima wona UFDG tum ko jama lagina on ɓe fodi ɓenni ɓe luttata ñallal gotal si 31 décembre hewti ka laamu Mamadi Doumbia haali porte parole ɓe makko ɓen haali wondema si 31 décembre weddi ɓe jonnita e laamu ngu sibbi joni noon fof no renti wona ɗum ɓe yeɓɓi
wana UFDG affaire UFDG ko affaire jama laginam iɗen faala yo yimɓe ɓen suɓano hoore mum ardotoɓe leydi ndi ardotoɓe ka district ardotoɓe ka commune ardotoɓe ka assemblée nationale ardotoɓe ka exécutif joni noon ɓe faalama firtuden toon halora laamu ngu ngu ɓe jattiri doole jama lagine o nawnanaɓe ɗum wona UFDG tum ko honɗum wonno question ma ko joni noon ko honɗum onon minen parti politique ko min membre de l'ANAT meɗen wondi toon e parti ji sappo e tati meɗen inni si tawi hewti 31 décembre ɓe hunnali ko ɓe fodi kon minen haray laamu maɓɓe ngun min andita min reconnaissata wona noon ANAT tum force vive meɗen toon kadi e parti ji buy e association ji organisation société civile meɗen toon ɗum ɗon kadi no haaldi ɓayɓe fodi kamɓe tigi wona goɗɗo forci ɓe minen simin landano transition on ko 15 mois ko ɓe landimi joni noon ɓe inni kamɓe hari be 36 mois ma 24 mois à partir du 1er janvier 2023 ɓe huɗɗike ɓe wondema ɓe hunnay ko kamɓe fixani hoore maɓɓe date ɓe inni komin inni kon wona noon koko ɓe inni kon joni min jogorki min ƴetti ko ɓe innata kon on a pris acte si nden ñande hewti minen koyo jooɗe ɗaɓɓe konɓe ardoto leydi ndin kamɓe on mo hunnata haadi mo huɗoto o hunnata on tigi hana ardade leydi oui élage 31 décembre kamɓe déjà ɓe heɓino kisan jogari ko innete refondation hiɗen wawi firtude ɗum e haala pular heɓɓitagol fahin ko yoppiti e firde leydi lagine ndi onon ANAT ma onon parti politique ji fottuɗi fof hiɗon jaaɓi ɗum min jaɓa ɗum refondation ko haala ɓe ɗaɓɓude tun dalil ko ɓe luttira minen refondation ko jonnugol jama on droit suɓagol ardotoɓe au niveau local au niveau législatif et au niveau de la présidence rarof ko ɗum ɗon mankani Guinée par ce que waɗugol woote wujja ɓenata kon fraude électorale ma délinquance électorale ko mone ɗum minen min woni wona mone goɗɗo min faala yo jama on suɓi hara no laaɓi pos ka wotuɗa ɗon hara ko mo wotanɗa on limante wona mo ya wotan goɗɗo limane min faala yo jama on suɓo ardotoɓe ɗum ɓen kamɓe noon si refondation minen ko ɗum woni refondation hari ko ɗum changete justice on wona indépendante hara wona laamu ngun hotorta justice on fi soñjugol yimɓe faalaɓe hettude laamu ngun ma faalaɓe yo leydi ndin feewi yo gonga tabiti yo saria on hutore joni noon refondation on ko ɗum ɗon kamɓe noon c'est contre la refondation par ce que refondation on ko refondation morale jama Guinée on ɓuuri faalede si tawi bano adama kanko librement o huɗike o waɗata ɗum ɗon wona yo waɗa ko fala ɗen yo ardo en ko hunnowo haadi ko fala ɗen yo ardo leydi ndin ko hulowo bonnugol saria o bonnata saria fi makko fi musidal makko fi parti makko koyo jama on fof fotu hara ko saria on hutorte kanko tigi o jonna exemple ka ɗoftagol saria on si tawi a innayi ɗum ɗo hande janggo a firti haray pour nous la personne n'est pas digne de diriger la Guinée. Ok joni élage yiyande onon doganoɓe laamu e wonɓe laamu duuɓi heewɗi e yiyande yimɓe luttuɓe wona gotum joni si tawi ɗum ɗo laataki ko CNRD eɓɓi kon karisa waɗoye mum ma musiba waɗoye mum ko honno yiiro ɗon Guinée wontiroyta ɓaawo ɗum ɗo non jama on ko faala koyo saria on hutore ko si a fodi ya hunnu ko si saria waɗama koyo fof ɗofto teddina saria teddina gonga ɓeɗo na ɗum faala si ɓe saliki ɓe inni ɓe bonna saria ɓe bonna leydi ndin ɓe bonna saria on jama on jaɓantaɓe si guere waɗi e ɗum ko yaltoyi wo kamɓe woni responsable ko bonnuɗo saria on haray bonni. Ok élage question hikkitiɗon ɗon ko fi CNRD onon UFDG hiɗon mari hoolare wonde manna CNRD ɓe organise nayi on élection libre et transparente. Non joni minen min hoolaki ɓeɗo hankkadi. Si a huɗike a waɗay a waɗali si a fodi a hunnali
si a waɗi saria a bonnimo an tigi alors que ko an duwano jonnude exemple anan ɓeɗo hoolare nden lanni si 31 décembre hewti tawi ɓe waɗali kon koɓe fodi kon yesso aduna on fof yesso cour suprême on fof yesso jama lagine on si ɓe waɗali ɗon haray ɓe fodda e hoolare hay e goto. Ok elagen ko ɗum noon ɓe falno organise gol élection ji ɗin joni tan laamu ngon e 31 décembre joni ono e yiyande mon e politique no yiruɗon guine no fewno ɗon est ce que guine no wawi organise ude nini élection? Non ɓe falaka organise de élection ɓay élection wona ya immotu inna yahay ka élection no wodi ko watta ha fi waɗu sa inni mi organise élection le 31 décembre no wodi pijji ko janvier waɗata be heɓa fichier si tawi ya laaɓu ya faala yo laaɓu a waɗay ko ɓennata organe de gestion des élections ko seni hara yimɓe ɓen ɗon no suɓa yimɓe hoolaɓe no andaɓe ɓe waway ñinnude saria on ɓe hutoro saria on e gonga on ko ɓennata kon les bonnes pratiques dans l'organisation des élections ɓeɗo wona ɗum woni haaju maɓɓe ko ñamugol kaalisi bonna saria on luttude ka laamu ko ɗum ani ɓe wote waɗima waɗa c'est pas leur probléme ko haaju maɓɓe ko woni laamu ngun no wondi e teddude yiɓe yiɗi kaalisi no woodi bafata on no marsude e kanŋe on no marsude leydi no waɗori ngaluji buyi ɓe profitude wona accudugol laamu woni haaju maɓɓe sina ɗum nani wayno haray no ɓe woni prêt fewndo ɗo fof no andi wona koɓe faala jattude laamu ngun ko neeɓi ma abada. Ok elagen fewndo ka CNRD jili laamu ngun on yaltuno yaasi doganɗon ɓe moƴƴa yiiduɗon e moƴƴoɓe buy fi wallitoɓe fi no lagine yiitira hoore pallan kum e joni noon ɗe moƴƴoɓe wano CEDEAO union européen union africain ko honɗum woni yiyande maɓɓe fewndo ɗo e fi transition o guine joni ko innete communauté international en fuɗɗora e CEDEAO hiɗon andi loyi to reni kaɓe fewndi ɗo fayda wayi wasi yoolike e leyɗe ko ɓeynata communauté international occident fayda hande wona fi démocratie et liberté et droit de l'homme haaju maɓɓe ɓuri wondema mo be joni no kippi haaju mum e yimɓe ɓen wona landagol est ce que ɓeɗo sino ɓutti est ce que koye hoore gonga ɓutton heeɓi sino ɓutti ɓe tertade ko jama on doit memminde holla weltaki jaɓa tooñe ɗen jaɓa hutorgol justice on fi no ɓe luttira ka laamu wargol yimɓe ɓen hara wona e hoore gonga e bonna sariyaji ɗin ronka hunnude ko fodi kon communauté international on fayda joni ɗum ɓe waɗa ɗum e hakkille maɓɓe wano ɓaawa ɗon joni ko jama on doit immade wakkilo inna ene menen kadi meɗen yiɗi démocratie meɗen yiɗi liberté meɗen yi yo bano adama teddu mo be yo taw no daɗi no dandi no teddi fannama on tigui bonna ka leydi mum ko yimɓe ɓen immanto ɗum ɗon watta en contu e ɓe ka yaasi on joni mo be ko haaju mum jokki donc kamɓe ko tuma sowru waɗi wosi ɓe faabo hay ɗum fayda ko wonde ɓe faaboto ɗo reeni ko on yi ko feƴƴi ɗo Syrie on yi ko feƴƴi Israël on fi ko feƴƴi Gaza partout Ukraine ko woni feƴƴude mo be joni fayda no jokki haaju mum ko yen immana hoore men siɗen faala teddude kamen si enen faala daɗude danda tedda fannama on tigui bonna be imman en wata en jaaɓu goɗɗo ara waɗa en jaggu waɗa ko faala hersina yimɓe ɓen piya yimɓe ɓen wara yimɓe ɓen liɓana ɓe hoore tawa ala ka yaaha heɓa ko fittane gonɗi ɓayde justice on haray koye juuɗe bonnoɓe ɓen ɓuuri wonde. Ok elagen se wiɗon aray ko télé makka hiware fiiley ndin ko sécurité on e joni pifagol yimɓe ɓen ɗum woni ko jaali e kame en ayiya tum woɓɓe no piife ronka ande compte ɓe yaari onon kon ɗon yiyande mo e ɗum ɗum fof ko angal justice on e angal teddingol liberté on teddingol gurdam yimɓe ɓe sina nawata ƴettude goɗɗo fof no andi ko gendarmerie force spéciale nanguno foni ke mange e billo ba no anda ka ɓe naɓa ɗon ha si ɓe naɓa kasa ɓe ɗon tuma ɓeyna kamɓe ɓe anda ka ɓen woni justice on wolira feere kamɓe laamu ngu ɓe wolira feere goɗɗo o anda ko woni mo beyna wona kañum yahani ɓe wona nulani ɓe ara fof no andi ko fenade e Marwan Camara oɗeɗo balɗe ko gendarmerie on ari bloqué mo ka lawol fusi parabrise makko on yaltinirimo ɗon piyimo naɓi
ɓende kamɓe ɓe annda ka woni mo ɓenonde wona kañum immini wona kañum waɗi ɗum ɗon wawata gasude e leydi ko be jama on immo fiyo ɗum ɗon accu tawa mo be no mari sécurité mo be no teddi fanna ma bonna hara fo no daɗi no dandi no teddi comme no min haalirta noon ka UFDG donc ko fewndi Guinée kon no hulɓini ko ay Allah wallu en no ɗum ɗon iwra kisan yimɓe ɓen hetto par ce que yimɓe ɓen hay goto wonɗo en sécurité ala ende ko commerçant jogoɓe nangi faalaɓe mo dandude on fella ɓe naɓi ko be itta kaalisi si hettoɗa ma ɓe ala kaalisi ɓen inne muti lutti no wawata gasude Elage sen yiwi ɗon fayi en aray hakkude leƴƴi ɗin kamen hari ara num ɗum no suuɗidira seeɗa joni mo goo woni unoɓe ala suuɗidirde ley nooki ko honno yiiruɗon fi o affaire leƴƴi no woni mawnirde kamen way ko yen gueru si tawi leadership ardiɓe nunɗa par ce que be ara on tigui no nunɗi no yiɗani jamaji ɗin fo teddungal yimɓe ɓen si innama e fotu ka saria koɓe fotu ka saria wona yo goɗɗo ñawire leñol mum ma parti politique ka woni ma association ka woni citoyen guinéen on ka woni wo koyo wonu daɗuɗo danduɗo tedduɗo fannama on tigui bonna UFDG ko ɗum woni yanganade ko ɗum himmani faale ardagol leydi par ce que si a ardike leydi wawa waɗude ɗum ɗon hara mo be no daɗi no dandi no teddi fannama on tigui bonna donc woni fewndi laggine ɗo kon komi haalani on sari on ala ka hutorede gonga on ala ka hutorede yurmede ala woɓɓe goo no waɗa hoɓɓe woɓɓe goo no ɗawede no hersinede no warede hara on tigui heɓata ko si a toñama ko fittane gonɗi ko jonnita keye ma on ma gonga ma on donc ko fewndi ton kon koko hulɓini ko ɗum be jama on immo fi yo gonga tabito yimɓe ɓen fotu ɓe fota ka saria ɓe fota e ko hawta kon ɓe daɗa ɓe danda ɓe tedda fannama on tigui bonna ko ɗum menen UFDG min falana leydi e ko ɗum so meɗen yangade fi ardagol leydi fiyo ɗum ɗon tabitu ok Elage ɓeynayi ka pular men piyankoɗo mi piya koɗo ko tampere hoɓɓe mbiɗa ɓuuri tamƴinade laggine no mari sariyaji ko yowodiri e fiisi ɓe yi yimɓe ka leydi maɓɓe ɓe duwa ɓe nattede e leydi mum no woodi sariyaji windaɗi wallina fiimo ko faala yewtude ko feƴƴi kon hakkude Guinée e Sierra Leone ɗe balɗe ɗo ko honno woni yiyande mon e téléma ɗum ɗon ka politique wona ko hani Guinée o Sierra Leone o ko membre CEDEAO ko citoyen CEDEAO o wodi joni en haaldino ton wondema e yimɓe wonɓe ka espace CEDEAO fo e nder espace o mo be ka no ka mum a jogaki a landatake ya ɗaɓɓu visa siɗa arde ko ɓeynata kon libre circulation des personnes et des biens le droit d'établissement de résidence ɗum ɗon fop citoyen CEDEAO si a ari hiɗa wawi wonde kama sa wi Guinée yahi Sierra Leone hiɗa wawi wonde e nder CEDEAO on fof ko yawɗa o ka kama a doit ka ɗaɓɓude visa fiya yaw a doit ka ɗaɓɓude kayde certificat de résidence yoɓa kayde fiya wonu tu as le droit d'établissement on a le même passeport on est citoyen de l'espace CEDEAO ka wonɗa o e nder CEDEAO on ka kama hiɗa wawi wadde activité ji ɗin conformément à la loi ƴettugol yimɓe ɓen rondo natta wona e gonga citoyen Sierra Leone finna ko Sierra Leone hote ka mum laggine ko ka maɓɓe Sierra Leone kaka men enen Guinée ko ɗum halda fotta ka CEDEAO donc ɗon ko koñe gouvernement on toña e woni ƴettugol ɓeya natta ka maɓɓe ɗum accino ɗum toganoma ka CEDEAO et on a un passeport commun passeport ji ɗin fof ko CEDEAO on a le droit de résidence le droit d'établissement dans chacun des pays ok joni ko honno woni yiyande mon fi laggine janggo yiyande mon laggine janggo non ko falaɗen koye leydi won leydi gonga leydi saria leydi kam mo bonna hula minen ko min falna leydi ndin ko ɗum so min gotippiro fop ko fi yo fo jibinande laggine on fo daɗu danda tedda fannama on tigui bonna sareyaji ɗin waɗe fop hutora
yurmede waɗa hakkude yimɓe ɓen. on tigi noon no wawi wonde parti mo faala yimɓe ɓen fof wona e leñol gotol yalti kono Allah waɗi ɓe fof guine ɓe jaɓa ɗum ɓe anda leydi ndin ko kafandi wona en ɓaawo ɗum guere fi no fottire fottama o e hoore gonga si gonga on ala hutorede sari on ala hutorede fottatake hay si deƴƴi hara e ɓutta ko faalaɗen koye ɓut ɓernde ma ɓutti o si a andi hiɗa daɗi hiɗa dandi hiɗa teddi fannama o bonna ko go yanganagol fi ɗum FDG woni si ɓe buy mayi ko fi ɗum wona yottagol ko waɗa wona bonnugol goɗɗo ko yen fottu e hoore gonga fotten e hoore sariya on fof hara no fota ka sariya on no waɗa fi jibinande leydi ndin fof yeeso ɓen no dowa aynude fiyata sariya on bonne wata goɗɗo tooñe wata goɗɗo haase wata goɗɗo ware wata goɗɗo liɓane e hoore fenade. aren ka laamu ngon no holli ɓe mari programme wiyeteɗo Simandou 2040 nde tawde onon haray no renseigné télé makko yewndiri e ngaluji leydi ndi kon ɗon yiyandemo e fiyon programme programme ko ennugol bon joni Simandou neeɓi ko fi mum fuɗɗa fo mo andi fello ngon no waɗori fayde ko kanŋe ko ɓeynata feere ko iron woni ton kono sifa makko ala e adnan fof hoore ɗum fof eɗen tampi hoore ɗum fof tappi par ce que hari exploitation yaltingol mo ka leydi naɓa yeeyoya no satti par ce que hari no inna be 20 milliards de dollars heɓo fi moƴƴingol chemin de fer e fi moƴƴingol port en eau profonde tawi ɗum ɗon no satti ka kottu men ko ɓe innata tiron ɗo luggendi maayo ngon enen ka kottu men lugga ha fi waɗugol port en eau profonde be yaha nder toon seeɗa si waɗa port o yimɓeɓe goɗo innude wo ɓe firti waɗugol port en eau profonde on koye are ƴette ka kotte naɓe yeeso toon joni noon on feere wonɗo Simandou si fuɗɗama exploité ko kalisi boyi hay ka exploitation ɗo waɗugol infrastructure on fayda ko be 18 milliards de dollars dépensé faami to duwano wattude yili fii no gerde hara jama on heɓay toɗum mum bon fen ɗo critique ji boyi no woodi kono projet on avance joni infrastructure ji ɗi no waɗde transguinéen on no waɗede port on kadi no waɗede wona port oya eɓɓanoɗo arano wona waɗede kono port no waɗde fi yo rew ga par ce que ari woɓɓe goo no faala yo rew hari sahay goo Côte d'Ivoire no faala yo rewoy ka maɓɓe Libéria no faala rewoy ka maɓɓe joni noon fottama yo rewru Guinée donc chemin de fer waɗay ila Simandou ha Conakry iɓe golle fi muɗum no wawi nafude leydi buy kono fof ko yant heɓu leadership ardotoɓe leydi ndin hara hiɓe faami hiɓe yurme jama on wona gollangol hoore mum reedu mum ɗum e jiifaji mum ɗin ko ɗum ɗon woni enen e ɓeeɗo haaju maɓɓe ala e sariya haaju maɓɓe ala e jama on tampere no woodi kamɓe koye rendum heewu jiifaji ɗin heewa ɓe darna cuuɗi ɓe sooda goɗɗi ɓe si ɗum ɗon si ɓe heeɓi toon si ɓe heeɓi ɗum ɗon kamɓe haray moƴƴi faale on fayda ko ɗon haaɗi yurmede jama on ɗuuɗa e maɓɓe ko ɗum waɗi si ɗen lurri e nokkeli boyi ok Elage fewɗo Guinée no soñji moƴƴa e jama on fof no soñji sukaɓen ala golle kala no duggude yalta so tawi woni on hewti ka jullere laamu haray ko honɗum wonata piiji ko attoton ardinde fi no Guinée yaltira e ndumoradu gonɗen woɓɓe posani lam on question ko honno gerdata fi change gollani min c'est l'exemplarité min on mi hollay haaju an ala e fi an on e fi parti on e fi leñon an ngal ko lagine fof mi gerata e fottu e hoore gonga ɗum noon fi ka teddingol sariya be mi jonna exemple min e ɓeyguri on nden e musidal an ngal e parti an on wona yomi hollu wondema ko sengo ko catégorie gomi woni gollande ce ne sera pas pour une ethnie ce ne sera pas pour un parti je serai au service de la Guinée mi wonanay la Guinée fof ndaara kadi tawa ko ɗum par ce que confiance on aroyi wo si ɓe yii kuuɗe ɗen
par ce que jama on hande ɓe hoolaki hay goto par ce que jama on ɗaynama kono min miɗo andi miɗo hooli hoore am miɗo wawi wadde ka kuuɗe min nayi tun ñawirelan ka kuuɗe miɗa andi simi ñawirama kuuɗe tun yimɓe ɓen ko hulɓe ɓen ɓe suusay ɓe tawa wona ko ɓe sikkuno kon par ce que miɗo wawi fonnude yimɓe ɓen fonnude ɓe ka saria fonnude ɓe e ka hawta kon ka sendore wona sendugol waɗana hoore mum si lutti okkora yimɓe ɓen koya sennu fonna gera mo be yo wakkilo hara ko wakkilare nden waɗante geɓal wona aaden on fi ko pullo masi ko sosojo masi ko forestier masi ko maninka yo taw ko wakkilare e nunɗal ngal e wawugol golle ɗen on tigin suɓirte si ardinte masi waɗante goɗɗum. Ok, Elhadji en ɓay CNRD ali ka laamu ɓe joƴƴinno mojobere e kippude fi landitagol yimɓe ɓe tamƴini no ñamani leydi ndi jawle hiɓe innaɓe CRIEF onon ɓen no addanno ɓatakuru ko yowdiri e fiyer Guinée ha joni on notaki ɓe hiɗon tamƴini ɓen justice on wata on waɗanoyde ella fiika wongol candidat fiika sikko e hoore gonga ɓe wawata ɓay fo miɗo no andi fusmi waɗali conseil des ministres on décidi président on ƴetti décret duwaɓe appliquede o ministre des finances appliqui ɓe tawnali aviation civile on ɓen ɗon haade ley koye ɗan woni ɓe tawnali cabinet ɓe huwi fof commission ji ɗin fof no waɗa ko ɓe innata ɓe liquide Guinée on décret waɗa ɓe ndaari ko honɗum woni toon ɓe joni yoɓi droit travailleur ɓe ɓen ɓe fotti e soodowo on ko jelu o gasate seede par ce que président ko inna koyo yeeya innal yo hokke donc comme seede ha ɓe yewti toon ɓe fotti e prix o yoɓi ɓe hay e goto ka ministére an tawaka eɗen golle ɗen fof eɗen négociation ji ɗi fof no andi kamɓe hoore ɗin kaydiji fof ɓe joguiɗi kono hoore ɗum fof ɓe noddi ko politique ko ɗum wonden sen inni ɓe hutorde justice on mbi soñjugol ɓe añi ɓen ma ɓe tañƴini jaɓantaɓe ko ɓe faala kon fof ko hoore ɗum ɓe ɗaɓɓitoy ɗum d' abord ministére on tawaka ka ɗumannugol ka yewtugol négociation ji ɗin fof deux hay kamɓe ministére de transport hay e goto tawaka toon aucun cadre deuxièmement hay gollunoɓe waɗi golle ɗen appliqué ɓen décret en ko ɓennata la prescription waɗi duuɓi nogay hande duuɓi nogay e ɗiɗi bonnereji ɗin ka économie no waɗana limite 6 ans 7 ans si tawi yaltinama koye yejjite c'est frappé par la prescription ɓayde ɓe tawi ɓenni ko min décidi ko min hendi mbuɗɗi ñaami wona min woni laami trésor on yoɓuɗo on haali ka yoɓi ɗon o inni a sellu hay e fus tawaka ɗon o tawaka ka yewtere wona kanko yoɓete ko trésor public on yoɓete e ministére des finances on hiɓe andi donc mamadou silla inni sellu fus anda e ɗum ɓe toñaymo woni kono wona ɗum no gonga woni haaju maɓɓe ko woni haaju maɓɓe ko UFDG e sellu ɓeni noon Doumbouya ƴetti ordonnance il n'y a plus de prescription en Guinée hiɓe andi le ɓayri convention on signama Mamadou Silla ari inni no faala ƴettude piiji ɗi minne a yaha e ministre des finances inna a yoɓi e waɗa main levé o seytini o inni ɓayrat men fotta ko fisonjugol kono o yahi Cheikh Camara ministre des finances on waɗi main levé yo min accu o ƴetta piiji ko tawa kon o yeeyama donc ɗum ɗon min mi wanno ɗum min ni yahude yiidon ɓe anda signama wondema a yeeyama kono ɓe signay wondema ɓe waɗi main levé ɓe addi ndin kaydi kadi no wooda donc fof no andi ɗum ɗon ko tooñe laaɓuɗe pos donc haray ko wonɗen ko soñji ko justice on buyi kadi haray no jokka ko fii ɓe jaɓa no leydi ndin jogora noon CNRD on jaɓa ko ɓe fodi ɓe faalaka honnude kon jaɓa ko ɓe inni ɓe jonnita e laamu ngun mo jama on suuɓi joni ɓe faala noon halorde donc UFDG koye ɗon tawa min koye ɗon tawa ko ɗum ɓe faalalan jokkirde ok Elhadji en atten hewtude konngol sakkitorol hande parti ko ina toon kon ANAD mojoɓe UFD mojoɓe ɗaɓɓanel coalition ɗaɓɓoɓe fi laamu
hande ɓe fo haray haqqille maɓɓe no joopi moƴƴa e IFDG saabu ko mari ɗon ko militant e yimɓe yiɗuɓe e jokkuɓe iwtirɓe ɓaamo ɓe fo no hatti on hande ko hendetuma falɗo hotugol Guinée? Oui, d' abord fi on haali fi parti on mi weltano wonɓe toon ɓen gonɗe mi ala toon parti on no fonctionne de hay e goto ala fonɗo fonction wonɓe ka nder toon wonɓe ka yaasi parti on alhamdoulillahi rabbil alamina min waɗi renouvellement fédération ji ɗin fof yimɓe ɓen fof no immi dari iɗon andi redécoupage waɗama Conakry fof min watti fédération ji e section ji dans tous les quartiers tout près parti on no fonctionne de normalement ɗum onde président on ala to pellet mi wawata hawkude ɗum ɗon fof mi wona saabu hay sina min ko Allah walli jama on immi pay hari ɓe hooli hiɓe yiɗi hiɓe hooli surtout ɓe waɗi on parti si élection waɗi buy e maɓɓe buy hande no tañƴini deuxiéme tour ala ƴetta ɗum ɗon fof mi hawga mi hotay kono ka tippiro ngon ko fewndi ɗo fiyo d' abord yo wote waɗu be wonde kaka yaasi ga mi wawata ɓurde heɓde kutu combatugol eɗon andi de Gaulle o yawno Londres o woni toon o organiser la résistance Kabila o ara tun ni Zaïre o yatuma fewndo Mobutu o wonno taw Ouganda toon ɓe prépari ha ɗumanni régime o woni faible so hooti min noon mi ala habbade ko ɗuuɗi wata ɗum ani on so Allahu lanɗon jaaɓi mi hota mi ala on jonnude date kono pellet miɗo fiino hootira. Ok, gasi konngol sakkitorol haray Guinée fof no suti on hannde ko honɗum marɗon ko yetto ɗon peuple de Guinée o koɓe wakkilo siɗa faala teddude ka leydi ma siɗa faala démocratie hara ko an suɓoto ardotoɓe ma ittaɓe kadi ka woote ɓe on tigi immo par ce que ƴettuɓe laamu ngun ɗo ɓe falaka jonnitude ko pinka ɓe ngenariji ɓe hoolori fi jogitagol laamu ngu sen immaki leydi men ndi bonay ko yimɓe ɓen fof immu wakkilo wona wakkilanagol hoore mum tun ko wakkilagol kadi aroyoɓe janngo ɓen fiyo la Guinée woni démocratie hara no wawi eɓɓodirde wona Sénégal wa ko wata nokkugo si ɓe immaki ɓe wakkili ɓeɗo wata on hoolodoɓe yurmete ha ɓe inna joni en waɗa démocratie waɗen élection so ɓe inni ɓe waɗa élection ko famingol ko élection hara wona élection ko jonnugol tun moɓe faala on fino ɓe jogitora koɓe jatti kon luttira e juuɗe maɓɓe ko en fof immo mobilise o fi innugol wawata gasude.